Naka-lockdown neing mabilog a Fontana Leisure Park kilub ning Clark Freeport Zone kay bat ng inutos ng Clark Development Corporation ing pamanyara king pasilidad. Katukiti ning gewang raid ning PNP Criminal Investigation and Detection Group ampong Food and Drugs Administration Region 3 king Metong Avila agewarang makeshift hospital para kareng Chinese COVID-19 patients. Atin mo namang pharmacy sa pakpanulong ating Chinese labels king kilub ning health facility. King pa mag-assess ng FDA, abalo ng alila registered for commercial use ding panulong mekwa, King Fontana. Alayaring mas kinanong permit ing makeshift health facility bayang makapag-operate. King text message ng Police Colonel Amante Daro, Chief ng CIDG Region 3 King CLTV 36 News, sinabi ng metong lalaking Chinese ing ikit ng malagnat kilub ning villa. May turnover na kanuyti King Department of Health, banga kumpirma nung positibo ya King COVID-19. Ang ginagamot lang ng hospital na yon ay mga purely Chinese nationals. Adwa pang Chinese national sa Manibala karining Merakap. May kilala la rin ng ilinghu ang Bong Xiong Yun Li. Agpang King CDC, delada na la Campo Livas, King Ciudad San Fernando ding adwa. Meto nga follow-up operation muna maninggewa ning CIDG ng Miyerkules King Warehouse, nonno ka rin la kukuwang supply panulo para King Underground Hospital. Tikyan na ning CLTV News, ring CIDG ampong FDA kimeto nga warehouse King Philexel Business Center King Clark. Samantala kulait na namang Pampanga Governor Dennis Pineda King Chinese Embassy, asabiyanan na ring Chinese National King Probinsya, apaulo ka ring otorisadong pasilidad nung man makarandam lang sintomas COVID-19, ba makaiwas King pamangalat ning sakit keti Pampanga. Midaluman lang kasong violations of Republic Act 9711 o FDA Act, ampong Republic Act 2382 o Medicine Act of 1982 ring Merakap. Panintunan niya muna man ng Tenant King Villa, bang dalumang kaso. Mike Amparo, CLTV News.